بار و دەستەی بارزانین پێکەوە. مسعود بارزانی ژێک هەر لەگەر جمهوریە ئیسلامیە پێشمەرگە زۆرێک لە ناوچەکانی چۆڵ کرد. سەجار هەڵاتین چوینە تورکیا چوینە ئێران. جستێک تەوی دەم باش تەماشاوانە نێژا ئەمێ ئیرۆ هەلبژارتنên Başûrê Kurdistanê baxivin bîstê mehê di wê Başûrê Kurdistanê hilbijartin pêkwerin helbet heta niha gelek hilbijartin pêkhatin ew hilbijartin ji yên din cudatir e em ê di vê bernameyê de cudatiriya vê hilbijartinê giringiya vê hilbijartinê em ê baxivin ew hilbijartin heta niha hilbijartinê pêkhatin di bin kontrola pedekê di pêkhatin lê belê niha cara yekemîn e ku di dervê kontrola pedekê hilbijartineke pêk tê nayê zanîn kî dengê xwe daye kê em ê bawekî berfire bi belgeyên wan bi dîmenên wan em ê ferqa giringiya hilbijartina vê hilbijartinê em ê bînin ser ekranên we ez ê me îkram em vê bernameyê jî em ê ji hemû aliyan ser vê hilbijartina ku hefteya pêk bê pêk were em ê ser bisekinin dest pêkê me dosyayekê amade kiriye hilbijartinê ku heta niha li Başûrê Kurdistanê pêk hatin çawa pêk hatin kê bi serket em kurta dîroka wan binêrin dûre jî em ê baxivin. Daneyên pênc hilbijartinên Parlamentoya Herêma Kurdistanê. Hilbijartina yekem. Roja 19 Gulana 1992 dudiyan pêk hat. Ji pêdekê Cewher Namik bû serokê parlamentoyê ku wê çaxê wekî konseya neteweyî dihat binavkirin. Di hilbijartina yekem de yêneke û pêdekê Başûrê Kurdistanê parvekirin. Ev yek wekî peymana 50-50 ango 5-5 têzanîn her yekî 5 kursî birin 5 kursî jî dane mesîhiyan. Di dora yekem de nod neh parlamenter mêr û tenê 6 parlamenter jin bûn. Hilbijartina duyem. Roja siyê kanûna 2005 de pêk hat. Jiyênekê Ednan Miftî bû serokê parlamentoyê. Hejmara parlamenteran zêde kirin û ji 105 derxistin 111. Hilbijartina sêyem. Roja 25 tîrmaha 2009 pêk hat. Di vê hilbijartinê de 24 lîsteyên cuda beşdar bûn ku ji wana tenê 11 lîste bi serketin. Vê carê tevgera goran weke hêzeke muxalîf beşdarî hilbijartinê bû û 25 kursî bi dest xistin. Ji pêdekê Kemal Kerkûkî bû serokê parlamentoyê. Paşê 2 salên mayî jî li ser navê yênekê Erselan Bayîs bû serokê parlamentoyê. Hilbijartina çarem. Roja 21 îlona 2013 pêk hat. Li ser hev 31 lîsteyên cuda beşdarî hilbijartinê bûn û 17 lîste bi serketin. Ji tevgera goran Dr. Yusuf Mihemed bû serokê parlamentoyê. Lê sala 2015 bi fermana Mesûd Barzanî rê nedan serokê parlamentoyê Dr. Yusuf Mihemed here hewlêrê parlamento bi salan girtîma. Hilbijartina pêncem. Roja siyê îlona 2018 pêk hat. 11 tîrmaha 2019 jiyênekê Rêwaz Fayik bû seroka parlamentoyê. Ev di heman demê de yekem jin bû ku dibû seroka parlamentoyê. Di pênc hilbijartinên Parlamentoya Herêma Kurdistanê de ji 549 parlamenteran tenê 142 ji wan jin bûn. Belê niha jî wê hilbijartina seşemîn pêkwere îkram welekanî li vir e îkram te xêratî em gelek dîmen hene gelek belge hene em hema dest pê bikin niha ew hilbijartina şeşemîn çawa pêk tê. Heriya şeşemîn tevî ku 4 cara talûq kirin بس نزدیک 2 سال تعلق کردن نپاش گرد 2022 پیک پاتا و جاری 196 لیسته و پارتی و پیمان بشتار دبن جوان به گشتی جبو 100 پارلمانتری 1191 کس دکانه پیش بر کی نامزدانه جوان نامزدا 823 میرن 368 جنن و نامزدین کو یبدنا کوتا جیج بو کوتا جی ترکمن و خرستیان افلاجی 38 نامزد بکنه پیش برکه و عراق مجبوری کوتا جنا دنیا جبر کو مدید البجاتنا یکم ده تن 6 جنبون او جی پرانی جیانه کی بون خایانه کی بون هیرو اوجتی دبون به اوای عراق مجبوری و جری کوتا جناج دنیا و به اوای هلبجاتن به 20 ماه پیک به رجا اینه
و پیشمرگه دنگ خابدن 215,000 پیشمرگه و هزین آسایشی و یین لشکری و روزا اینه بشنه سر صندوقان و پشتیویجی روزا 20 مهیجی هلبجاتن به گل دنگ خاب کار بینه و ببی آوایی هلبجاتن ششی امی بندی بنکانی به چاپ پیک بی لی دبر ده یا گرینگ اوکو بارزانی آنجی مسعود بارزانی چه جهل بجات نفهم دکر آنجی پدکه چه جهل بجات نفهم دکر اگر تبی خازی يعني يعني البجارتني تي البجارتني دشالي ما نريكو مسعود بارزاني هاد ندشو اري ك ديماني بنيرن قطبو كان يتشغل بيشملي نشوف كامنا direkt جدنجي وي قطاري بك من مسعود مصطفى بارزانی سوین به بخوای مزن پارێزگاری لە مافەکان و دەستکەوتەکان و یەکڕێزی و بەرژەوەندیەکانی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بکەم و ئەرک و فەرمانەکانم بە دروستی و دڵسۆزی ئەنجام بدەم. هالدقيقي ايوه بيتون خوشبي والله كسله من اوسانتريم اوسانترنيه بوي بلن حافظ حلقاتي ايوه تصور كان بوني من لسلوكاتي هريم كوسبا للري بيش وتشوني وضعي هريمي كردستان كسله من اوسانترنيه ومن خون بيتون عليهم حافظ. نه ممکن است قبول کنم سلوکاتی درجبی پابند یاساینه نه پارلمان گه احزاب اندی دانستان نتکن هر اتفاق او بگنی اوی جیبه بیت اما تشت خلاف قانونی از نممکنه قبول کنم نه ممکن است قبول کنم سلوکاتی درجبی پابند یاساینه بله هات لی نچو تبیکو سوز جی دابو يعني اساس دفرتجي نزیکاتی اشمندی ها پدکه یا جهل بجارتنی درد کواری نمس دفرت محسوب بازان چه دبیجه ده ایماجی ده هر داوی بحث که دبیجه ما تشتکی به قانون قبول ناکم نه پارلمانتو لگل حزب دنگل پارتی نقاش که چه بریار پارلمانتو بده از راضی ما و از پیک بینم توی کو چند سالات درش کردی بوجی دماغ درش کردی بنا حقی و برنده بشه چکر مسعود بارزانی ام بیژن جوکا ایماجی جاره یکی داد که ایماجی اوجی بریا هن تکلیان طایبات تجربه جو خدنا که تلویزیون چاپنیا آزاد جا روز تیوی مت تیوی مدیا تیوی استیک تیوی بداران جرا بکی او کنه چی نخوازه و نویره آن جسارت نکه آن چیه لید بده دکت مسعود بارزانی نظام بخواب بهار نباخو از بارم پرس آماده هم پرس هبون مکی زارو قد گون نو ان کان برسو بدم تشتی سیاسی ناز تولی نابم ایج خود سیاست مداری چادر نابی و دبر داد بجد جا پارلمان و بریار چه بده از یاو بکم چکر ويبنير يعني أريك فرهو برلمانتو كليد كجمال برلمانتو كليد كرامنا ويبنير شاتي كومان هو هولير وبارزاي هولير عشان فدا او زي جيب فوق ابو فوق وابيت فوق تيرورستكان شنغالي عندك كده فوق هذا شنغالي داقي كده او انت ناس امرو لبازكي فردي بوني هبو لا شنغال هبوا وبرجري لا شنغال بكردا صدان جنو من المان لاي جروب تيرورستي داعشنا ابو ها بخواد گفتبو پارلمان و چی باز در قانون آنها نهیشت سرکی پارلمانی رئیس خواهد ما گویم دنگی گذاری که بو تماشام باور بکردم تشدید بیشتر هم ببلگی هم راست بیشتر مسعود بارزانی چکر 2050 پشتی کو ام بیژن لحاف کردن صدام دی چوبو حکومت دکات اساس کردن ریابری کریم که فدرال هات اساس کردن مسعود بارزانی بو سروکی و سوند خار گو از سوند خوم ششرف و ناموس خار نظام سرچه چه بجانگی گله کرد به پاریزم چکر پاراست نه رابو دنگ خاطرش که حتی 2017 نچو حتی کو رفراندوم اقل ترکیه پیکانی 151 که آقا باشوری کردستان تسلیم کرد نفت و پترول باشوری کردستان تسلیم کرد گل پریشان که آخاتنا نافخایی دام معاش ند دام پیشمرگه کتنا کولانا پیشمرگه هیزن ترافیک پلیس ترافیک کتنا کولانا دبرو چالاکی هبون به روزان ما نشه داجقا به چاقی برنامه هبون سر باشوری کردستانی او دیمان همون بیرای گل دنه
کو پلیس چهار رید بری دگو نان تنم بخون نان تنم نکردن دوام بکن و به اوایی مسئول بارزانی نداشت دگو از ناچم دگو دما ویژ دما کن اشتا پیشمرگه معاش ندادن وان بخارج لندن بگه حتی نیویورک ویلا کرین اره نه مسئول بارزانی ام بیشن هر تم دبجات پیشمرگه من اوسا باشه معاش پیشمرگه ام بیشن $200 بلا محسوب بارزانی پیشمرگه که معصنه پیشمرگه قدیمه بلا $1000 به هذا بلا 500 بخاطر ده بلا 1500 به جبو تماشاوانش بلا 500 بلا 10000 معاش محسوب بارزانی به تمام مالباتی که زاروکی تهنه فلان ما سال دیگه چند که $24000 بلا 2000 معاشی بده تمام بلا 10000 به ما به معاش پیشمرگه ما رو چه کار في قصر قوناق ویلا اساس بکه پیشمرگه نکردن کلی ما نخا بدن مادام تو پیشمرگه ای تو چه قصر قوناق بحث میلیارد دکی زاروکی هری پچوک نوی مسعود بارزانی بحث 3 میلیارد دکن چما نوی مسعود بارزانی چما کار مسعود بارزانی رادبه تلویزیون ساز دکه دانشگاه و بخواه سروک دانشگاه هد سروک زانینگه نخوندی چما کسی که زانینگه نخوند به زانینگه اویه ممکنه او اموانا تایبت اونها بس سروک پارلمانتوی چما جبو چه کلید کردن پارلمانتو جبه که قانون مسئول بارزان دگون نقاش کن تمنی وی بگوهرن درج نکن رابو پارلمانتو گید دکتر یوسف محمد چند روز بری ده تلویزیون که باشیر کردستان ده اشکره کرد دیجاوی چاقی هبل درم براوینن لسلیمانی کمپلو چی کردن خواستن سروک پارلمانتوی براوینن بی سرشون بکن لی کمپلو تیک چوه دشفره بیه و اوجی چند روز هفته پیشین ها ده هفته برینها دکتر یوسف در سر کانال که باشیر کردستانی اشکره کرد و بخواهش دنیا سه حساب بخواه کسی بخواستم بشوفین دکان تماشا بکن بالکیشه تراد بی سروک پارلمان و دراوین دخوازی به سرشون بکش بود چه جبو که گوتی هم نکارن تمن تبی قانون درج بکن ذهنیت که بستانه جلجاتنه وی فهم بکن و چای رابون به کمیسیونه که پارلمان کو سروکی وی پدکیه به دست وی فرمالیتی ام بیش درش کردن تشک بسا کردن اره بخواه درش کردن و پارلمانتوش کلید کرد پشتی پارلمانتو کلید کرد و رابو و رفراندوم چکر بیکو پارلمانتو هبه اشخا يعني السر بدك خط دبيت بدك نه بارتيه ك يعني بدك شركتك دكانك يعني هولدينك سرويجي تشيك هنا از بار انت بحث اخفتنا ابي كي شورماني بري نيچوان بو ري بار كريم بحثك هم شورماني نيچوان بو هم جي سروك روداوي بو مربز روداوي بتقاضي هم تماشا هم اخفتنا ويقول تعرف يعني جبرك يك نافا وان بخير جبو ويقول تعرف كان زبين وي باش في الصالون اقل داوان بله دابشبونك که حقیقی لنا پارتی ده هي و ام اتجاهانه که و هم کس زانه دو اتجاه هي او دو اتجاه چی لگل گفتگویا لگل حواره اتجاه چی لگل اوه که همو هیزا کردستانه کان لو قناغ سخته ده بتوانن چادرێک دروست کەم دەوارێک دروست کەن پێکەوە بن ئیتیجایەکی دیکەش ئیش و کاری نییە خەریکی تێکدانی ئەم وەزعەیە کاکە لە گرتنی ڕۆژنامە نووسەکانی بادینانەوە بگرە چالاکوانانی بادینانەوە بگرە خۆ بەوازەحە مەواقفەکان دیارە سەرۆکی حکوومەت بەعەلەن ئاشکرا هات لە پێش چاوی پێش محکەمە قەراری نەدا بوویت ئێمانە تێرۆریستن هەوڵی کردەوەی تێرۆریستیاندا و سەرۆکی هەرێم دایەوە بەیاننامە دەرکرد کە دەبێ عادلانە حکمیان بدرێت کەواتە مادەمای عادلانە حکوم نەدراون کەوتونە ژێر تەسیری حکوومەتەوە لە مەسەلەی نوعیەتی قسەکردن لەگەڵ بەغدا لەگەڵ دراوسێکان لەگەڵ لە هەموو مەسائلی ئەوەدا حتا ئەگەر لێگەڕابان مەسەلەن ئەم برادەرانەی تر لێگەڕابان کورد بە یەک لیست و بە یەک دەنگ چووبە لە ئینتخاباتی کەرکووک بەشدار بووە دڵنیابە ئەمڕۆ کورد یەک دوو کورسیکەی زیاتر دێناوە بەم نوعانە دەبوو یعنی نەتیجەکەی ئێستا نەدەبوو ئەمە ڕوانگە جیاوازەکان ئەمە لێکدانەوەکان دەنا من ناڵێم حزبەکە بۆتە دوو حزب یان دوو ناشبێ بە دوو حزب نابێ بە دوو حزبیش زای جۆنەکە کارزان خەڵک بە حەڵە لە پارتی دەگەیشت و پارتی حزب نییە پارتی ئۆرگانیزاسیۆنێکە هی بنەماڵەی بارزانیت یعنی ملکیەتی پارتی ملکیەتی بنەماڵەی بارزانیە نەکی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی ئەو شتانە ئەوان چیان حەز لەبێت سەرکردایەتیان چیان حەز لەبێت لە مەکتەبی سیاسیە بۆیە ئەگەر چۆن ئەفرادی عائیلەیەک بتوانن لێک جیابنەوە ئەو کاتەیە کە دەتوان لێک جیابنەوە چکە مەسەلەکە وەکو مەسەلەیەکی سیاسی وەکو مەسەلەیەکی
حزبي سير ناكم من وكو مسألة عائلي سير دكم يعني لنا عائلة ده تو أنا مالي خود لقل اساس براستیش وسایا يعني دبا مروف دنيره تو اشارت کو نشان ده پدک پارتیا که این جو پارتی گزیده تر شرکتکی و شرکتکی مالباتی خویاد که هريا دبا مالا مصطفى بقرا حتى انها مالا مصطفى سروكي وبيا حتى وفات كريا مش محسوب بارزانيا حتى انها وناويش بارتي ديمقراطه شو ديمقراطيه او جاوا وجيجري كورين محسوب بارزاني وبرازي محسوب بارزانيا ودبر ده بحث تشكيل بالكشت بيجا او شبرماني مرچوان بارزاني بو دما ام بيجن بلكي خلد بيجا اون اليجري ديكن ان چلكن انج اون ناخوازن خيرنا اخر قاضي ديكن او بخاد ناوان دبيا بصلا عقل دوان دبيجا دو الي هنا یک مسرور بارزانی و مسعود بارزانی کاری وینه یک نيچوان بارزانی برایوی و آلیه دنک و اتم بارزانی تیوانه و به آوایی دبیجه آلیه تویهبیه دخوازه خرابیه دخوازه آلیه چی یه نيچوان بارزانی دبیجه دخوازه لحو کردن چی به نيچوان بارزانی دجا دخواز کرگو که به لیسته که تولی بیانه که بشتر ببین آلیه شرخواز مسرور بارزانی نهشت دبیجه و دبیجه تنی شرکت که مال بارزانی دکان مال بارزانی لگوری خواه که بخوازن تینین دادنین و بگو آوای بریاد به نه پارتیه که سیاسیه و که هند فکرند دبیجه او کسی که کجنوا مال باتوانه و بگو آوای جی بفکرن ها مثلا لگوری ریزکا پارتیه پیوست سروکی وی هب یا او تن جیگر که بو بری مسرور بارزانی قبول نکرد رابو گوتن تمام گوهرتن گوتن بلا مسرور جبه بجیگر جشن نيچوان و مسرور بارزانی سکی جیگری یکم کی جیگری دویم شریوان او قاست برنده دویل استهل بجاتنه ده ویل استهل بجاتنه ده شر درکت اشکره بو جاره کردن و باوج بحث کرد رواج دبیجه دما زندانی بهدینانی مسرور بارزانی گو تروریستن آجانن گره بین جزا کردن جزا دانوان نیچوان بازان رابو گود گره به اوایی که عادلانه بین جزا کردن دیمک باور نکه کو با اوایی که دجا نکوکیان ورد اجده کت نهولی او وی هل بجارتنه ده لیسته دماتی آمده کردن نامزدی که آلیگری نیچوان بارزانی بون همو هاتن تصفیه کردن نیچوان بارزان خیلی نیچوان بارزانی بر روزان در نکد خب روزان خویا نکرد بشتری هل بجارتنه نبو بشتری پروپاگاندا نبو حتی ایدی درکت بافل طالبانی سروکی یعنی که بحث کرد لاهور شیخ جنگی سروکی برای گل بحث کرد و همون بتینگی خدا بحث کردن گوش شر اموزان هیا یعنی کرمام شر هفت کن نیچوان و مسعود شر هفت کن مسعود بارزانی لیرنی اشخراد به و دی هر کس لسر اکران بحث شریوان یه مالباتی دیگه رابو نیچوان تهدید که گفت نیچوان بارزانی خواست خار مسعود بارزانی نیچوان بارزانی رد بیجه آنتی هری بخبتی آنتی هری با اتهم بارزانی اتم بارزانی تا گفت و چون خواستنا که اتم بارزانی هم گفت تریب کن تا مشاگون که اتم بارزانی چه حالی ده چما اتم بارزانی نکارب چهولری اری ولی هم نهاج اتم بارزانی گفت تریب کن ادهم برزاني تنها لسر اوي كوتي من لبارتي جاء بموا چونكا بشگيري سباي تركيا اكا لدجي براكان مال قنديل او 3 سال نالن كاك ادهم برزاني بشتو بو برزان بشتو بو ناوچكي خوي پاش دو مانگو 11 روزی تر درست بیت 2 سالی تواو کرگکانی گرانوی من با کنکریت بستراون ریگا به من نادرید بگریم و زیدی خوم مالو من دالت لوین؟ بله همویان لوین یک نبینن؟ نخیر بویان نیه بین لای من ناهیلن پیانگو تو سردانی باکتان نکن ناهیلین سردانی باکتان بکن اگر روشتن بولای او مانع مانیه بلام ناهیلین بگرینه و بو مالی خوتان اینجا تنها ویستی ادهم برزانی تنها ویستی حزبك دروسكا بارتي خوتان بینیتان امري قرتني عم بدر قرت هنيان هيش كتشيله سليمانيه يعني اما اشتكى وكو شلون بلين جناحه ام جاكاريانا كنكريا هردو كان خلت بالياك اما انا خوانيكا والله زور جوازن ریگا به من نادرید بگریم و زیدی خوم مالو من دالت لوین؟ بله همویان لوین یک نبینن؟ نخیر بویان نیه بین لای من ناهیلن پیانگو تو
سردانی باوکتان نک كمان سدما كوچما اتم بارزاني نهايلن بچه هولي هناك بحثا ويجي بكن اري سدام زياتر جهم ابراسي ابو الظلمه سدام قصنا كريا نهلا زرق خب بنا كرمامي حقيقيه مسعود بارزانيا مو بابيون برايا ونهلا هر جي قد شما اوجد بجا نامزد يعني كيش باستك واتم بارزاني بخاج باستك وفيديو جانا ما برج بشاندبون دبيجا تركيا باشور كردستان داگردك اگر پیویست بکه از همه کلاک و پککی لدیجی ترکیه شر بکم دبجاز پککی رخنا دکم بلکه شاشی پککی هبن لی او نوعی معنی پککی ریا کردایتی در نکته و براتی دی پاریزل دیجی ترکیه لازم بعضی همه کلاک و ترکیه پککی دیجی شر دیجی ترکیه بکم مسعود بارزانی رابو آفروز کرد درخست و نه له هر حولیری نه له هر بارزانی نه له هر نو عرض خود دستان نصر عرض مال و ملکی و به اوینا خود پارو دکن زرمیری دکن زاروکی وی نشین آدن چما جمعه که اتم بارزانی گویی ترکیه داگرد که باشری کردستانی ایوا باقی داگرد که دیمن انا و خالد بینه خالک بعدین حمود بینه و سروکی یعنی که هر روز باست که خاک فروش و به اوی دقیقاً پیش تمیز وان نشان بده نه برده والی که دن مثلا لیبرنا تنی گوازی پارتی کی چک می بیشتر البجاتنی ببم رابون لدهو که حولیری ما فی اوچ بریار درخستن کو بگرن بریار گرتن دقیقی درخستن یعنی نیچوان بارزانی جراج گوتن اگه نخبتی تی هری با اتم بارزانی حالی اتم بارزانی دبی نجبر کو همو بعدین اندزانه اتم بارزانی و نیچوان بارزانی عالیه کن باز کن مسرور بارزانی و منصور و نظام چی و سیدار و نظام بشیدن و مسعود هموجی بشکن و شریوان مالباتی هیا بیو اوای همو باز که نیچوان بارزانی یک به یک جدی کن و بیو اوای خصنا و حالی نه اتم بارزانی نکره بزوره حولی ریج دست داتین ام سر مال ملکی اتم بارزانی ین سیاست مدار دن ام کسین کو لدیج دایر کاری اتر دکن کمن ل همان دمید راد دبن همی تشتن باشور کردستان رادسی بعضی دکن işte نهان کارن معاش بدن السرفيج مثلا علي عوني عقفتنا علي عوني هي كابنر سرفيان معاشان سر معاش هر تشتكي عراقي فياي ما يبوكري چه استفاده كن شكو ما نفت تسليمي عراقي كر ما نيف معاش الدا او نيف جابونا سبب وبيتا برينه هر تشتكي عراقي يعني او دما كودان اشتد قوتن ادي عراق بريان بشينا وبتشي نيوي نظام تشخص مليار دينار وبشينا لانها بخازي بينكو تشتي وساجي نينا علي عوني بلكي تماشوان تي بيرون عوني كيه سنوي بدك هجر حماسات ذكا وبحث كردستاني وبحث كردبوني ذكا دو خبان ذكا عيني علي عونيه كل الرجلات الكردستانيه اللي كلاك باستر ايراني شر پشمرگین رجلات شر دموکراتی شر کمالی شر قاسم لوکر و به اشکره لسر تلویزیون اندگو دجمنی ما کرد ایرانی ندگو رجلاتش کرد ایرانی دجمنی ما دگود شورش رجلات فاتساندن و همان علی عونیه کو دگود ترکیه چرا نوچی ریابرین پک کنه کجی و نشان دو هدف نشان داجی دگود یعنی حماسات که چه به جورده دیجا محمودش عراق چه خاص مد کرد عراق چه خواست گو نفتی بدن و دا گو پترول گازی بدن و دا گو دهات ناخوایی بدن و دا گو مافی هلبجاتن کمیسیون بدن و دا هر تشکرنده بشه دیجا نیم معاش ماده او مهمه نیم معاش ماده دا تمام نیم دکانی که نیم معاش داد کداد چو جبو چه نیم معاش علی عونی بشه من نیم معاش جبو چه دکات ببیشه او نیم معاش دخسنا بریکا خواه نیم معاش ماده اوجی چود بشه اوه چاقیه او گلی بهدنانی گلی باشوری کردستانی جبو چه دنگی خوب داته جبو او نیوه چویجی تجا کده هر بیچ خارا بستینی نه ببینن کو پرج دترسن جویل بجارتنی چما دترسن سدما ترسا پدکه یا جویل بجارتنی چیه سدما وان اوج بکو هر تش دستوان چوا بری خلق به معاش دترساندن گفت وان دخارن به معاش گفت وان دخارن و جاری ایدی وکی کمیسیون دستوان دبو بخواد دیزاین دکرن بخواد دزین بخواد دنگ کسی مری بخواد دنگ کسی آواره کسی جروجلات کسی باشور یعنی باکور کسی بشندن دانین و که اندام خانشان دان دنگ بکار دانین هنگ دنگ دوباره دکرن و به آوایی
و بمعاش خالد كريم براز ضعفو بيبي اوي نيو معاش يمني معاش تاع تزيد دا كاسيدن دغور دنگا خبدا وانا بخاطر جمع نيو معاش دا اخذنا بافل طلباني وخبات طلباني نا بري بتخازي ما بكن شما ترسن تبيجي هيمن هورامي شورماني مسؤول بارزاني بو اعتراف تك بعدك بخاطر شما ترسا كان بري تخازي بل ام وي برير اري كان بدنا تشد بيجا بۆی هەڵە بجە بکەنە بازنەیەک ئەبێ سێ کورسی هەبێ بۆ نمونە سێ کورسی هەبێ بۆ ئەوەی دوو پیا و ئافرەتێک بیانی سێ کورسیان داناو ئەزانی بۆ دیزاینەکە بۆچی بۆی لەوێ شەزەڕبەیەک لە پارتی بن ئەستان هێشتا ئینتخابات دەستی پێ نەکردووە 13 کورسیان لە پارتی دزیوە بۆ معلوماتت باشە بۆ چونکە بەپێی نەتیجەی انتخاباتی 2021 ئەو سێ کورسی هەڵە بجە کورسێک یەکێتیی بە کورسێک یەکگرتووی بە یەک کورسی ئەمێنە بۆی پارتینەوەی نوێ کۆمەڵ ئەو لیستە تازانەی کە دروست بوانەی کەمە ڕێکلام بۆیان هەموو منافەسە لەسەر ئەم کورسی سێمە بکەن ئەزانی 20,000 دەنگدەری ئێمە لە سلێمانی مەحروم کراوە لە دەنگدان کە ئەکاتە 2 کورسی 76,000 دەنگی ئێمە لە دهۆکە ئەکاتە 4-5 کورسی 136,000 دەنگدەر لە هەولێر من خۆم پەنجەمۆرم ناخێنم هەمووی کورسی لە پارتی ئەبرێ 20,000 دەنگدەری حەقیقی پارتی دیموکراتی کوردستان لە سلێمانی ئێستا پەنجەمۆریان نییە من خۆم پەنجەم ئێستا من ناتوانم دەنگ بم دیزاینەکە بۆچی بووی لەوێ شەزەڕبەیەک لە پارتی بن ئەستان هێشتا ئینتخابات دەستی پێ نەکردووە يمكن من في مسألة سيزده كرسيان هناك فاكن يعني أو ترتيج شما أو بحث سيزده كرسي هذا هناك بحث وين فاكن هناك أري نها مجهول بري كوميسيون هالبجارتني بري دستي هرم مباشر كردستاني دابو كوميسيون حكومت كيبو مالا بارزاني بو آن نیچوان بارزانی و بری بو آنجی مسئول یا جراداوی سرک وزیر بون وان کمیسیون کنترل دکر دزی با کرن با چل دکرن خاله الگوری قاعد چه دکرن ریگ دکرن دانین دوباره دکرن دنگ دادن و خاله دکرن گوتن که پدکی هبود دگو اگر ام به چینیره بکنه البجات نمی قازانش کن زانی 4 میلیارد کو 4 میلیون انسان ها دگوتن ام به چینیره بکنه البجات نمی قازانش کن جبو چه شبه کو صندوق دست وان ده قرانتی دکن خاله چه دکرن ایدی و جاری نکار مسابقه جبر وی که دنگ چونه عراق گوت حیران کامبنین چند هل بجری وهنا چقاس کاز دکارن دنگ بدن بلا تلیا خالیدن و نکار مریاج گوری در خمین تلیا خالیدن به جیومتری فیک بینن انا خازم في مثلا نها بري چند اری من البجارتني هبون بري ويا يا 13 او ما چون هم بيجن انك دنگ ما چون بتبجا جاب 20000 دنگ ما چون دات دنگ ما چون چاز دنگ ما عراق گوت بینن کسی کو لیستی خابین کن امازون چقاس کسانه گوتن گته هبود دگو نظام کی گوتیا صادق احمد بلا کو البجارتنا يكمين بيكات هجمره هالبجيران سر گو 25 سال در باس بوده ل هجمره هالبجيران ناگوره نه کم دبه نه زیاده دبه جزبروی عراق گو حیران که چیه بزنن بینن و چون عراق گو حیران ورده 450,000 دنگ آن مرنه آنجا روزلاتن آنجا سوریه نه آنجا باکورن امنا نکارن دنگ بدن بطال کردن پدکی خویت عردی گو نه او دنگی منه چاد زن دنگی دنه و هذا بيجا ديجا يمن بيجا ده ديجا دنگي مانا وديجا 16 parlamenter ماچون اب چی نشان ده پدکی جارادن 45 کرسی آنی بون یعنی 16 کرسی چون اتوماتیک من 32 کرسی و یه دنجی جوخه گل عادز دنگ خانواده و به آوایی و دربه که معظم بخواه و بر به دترسیات تلوی نده بود جار کی 2 جارا 3 جارا 4 جارا دانه پاش و نیچوان بارزانی سروکی حریمیه و جگری مسئول بارزانی ده پارتیه ده به زوری پید دانه پاش به آوایی تنها بحث حریمش کرد یکدن تشتکیدن جیکو دربی لوانده ده مثلا حلبچی نکان درخن جبکو کوتا هیا و بخوش همینش بیجام زحمته دور ده برای تنی هری مکبو تل دهوکی تل زاخوی دنگ دزین تب صندوق تقارن چه دکر تا کسی مرید آنین دنگ دادن تب دنگ زاخوی دچو پارلمانتر سلیمانی در دخست يعني يكرم بود تبعية باشور كردستان يكرم بود دنگ همو پارو دکن سراوی دابش دکن هر پارلمانتر چقدر بردکه دگوتن تمام اوی پارتی مثلا بیشن پدکی 700,000 دنگانی بجاردن دگوت تمام به 700,000 دنگ دکه چقدر پارلمانتر و دابش دکن دگوت تمام تیو خبر بشه دیجی ایدی وسنا قدا پارو دک ببی آوایی گوت نابه نها کردن 4 بش سلیمانی 38 پارلمانتر در دکه
ایدی تنی هرم سلیمانی دکار دنگ بدوان حلبچه تنی دکار دنگ بده پارلمانتری حلبچه 3 هوا داره دهوک 25 داره هولیر 34 داره ایدی ورده تنی کاری داد خاصی همو دنگ هولیر بلا صفر ترابن تی هم 34 دقیقه تنی که هری سلیمانی هیچ دعوا بینی جبری می که ترسن جبرجی در باکروان که دنگ دچه و ببی آوایی نها کتنه پانیکی نزان چه بکن خلکی تهدید کن گفا دخوان و دخوازی سر به یکی گوتنی اویش هبون از بارم مثلا زومبیا بحث کرد خفنا هم بافل طلبان هم خوبات طلبانی انا زومبی او بحث زومبیان که امکان وکن امنا نکی کابنیرن او بافل طلبانی و خوبات طلبانی سرفان البجارتنا سدویجن ام جاره کوتایی بهرین ام جاره نتوانن تزویر بکن ام جاره 450,000 زومبی لقبر ناینه داری دنگ بدن ام جاره کمیسیون هی اوان نیه ام جاره تالی سنتر هی اوان نیه بویا تو خیون وقانونی هەڵبژاردننی گۆڕی پارتی چیتر ناتوانێت تەزویر بکە مردووەکانیان ناتوانن دەنگ بدەن ئاوارەکانیان ناتوانن دەنگ بدەن دەنگی دووبارە نەماوە ناتوانن بە دەنگی تەزویری دهۆکەوە تەحەکوم بکەن بە هەموو کوردستان کورسی کۆتاکان 11 کورسی بە خۆڕاییەوە ناچێتە گیرفانی پارتیەوە کەواتە ئەم جارە دەنگی ئێوە گۆڕانکاریەکات ئەگەر 4 ساڵ لەمەوە پێش من ئەم پرسیارم ليكرم اساس تجي بعسكر يعني جرينجيا فرقه في البجاتنا يشتاو زومبي دبجا وزومبي كو خازي چن گوتنا وان بجم درباسي او زومبي جاوير دبجا كاسي كو مرينا ساخت بن صاد فيلم مريما تشي دبنيا شنو الراد بن غوري درد كان شماره دبجن زومبي او دبجا 450 زومبي نكارن بندك بدن يعني بحثوي كده تا دزي تدنگ دوباره دكن تدنگ مريا بكارداني وبصاد جد مريان اذا نكارن دنگ بدن و 11 كوتا 11 دست وانچو جبركو ايدي پارلمانتر 111 پارلمانتر بون که نه 100 جوان 105 دانه کوتا یکی ترکمن دانه حولیری یک دانه سلیمانی یکی مسیحی دانه حولیری یک دانه سلیمانی تنی کاری همیشه خوره ده چون مثلا پداکی چه دکر یکی ترکمن دانی دو به نامزد امی دنگ بدن تا وقت ترکمن خود هفت گریان دنگ دانه ترکمن خوره برن 11 حبش بیو آوای خوره برن يعني بريا ماش دست بك اگر هم تماشا وان دا تام باش فهم بكن بريا ماش دست بك 11 صفر 11 صفر بدك لبيش اري فرقه في يك فرقه هري جرينجا هالبجارتري اوج بو في كي بجن نها مثلا جرا يكما بشتي هالبجارتنا نوتو دياب قالك باش بو يعني نوتو دياب هيجانك ابو ازاديك چي بو جرا يكم بو سروك بارتي دكتنا هالبجارتني امام جلال مسعود بارزاني دنگ دخواستني يعني بيو اوي جرا يكم به هالبجارتني هبو و 3500 روزی دوباره نبودن چه نبود طالب کردن حتی 10500 ببین آوای او جارا یکم از باشوری کردستانی هوای هلبجارتنی هست رقابت هست ترس هست تدخوازی هم بزن کات وان جبركو يعني بحث ترسيد كان بحث قفان كان مسرور بارزاني بخوا تهديد كان وج بنرن هم مسرور بارزاني تهديد كان جي بريا پشمرگین خو یا فرماندار پشمرگی خو پشمرگانی تهدید کن برای هم مسرور بارزانی گهتاری بکن دوی کلیمک دوی پیکاب کانتام بدزن سیاره کانتام بدزن امنیت و آسایش نمینه سقام گیری نمینه هرچی نمینه کلیمک یا ابی ایو بین میدان بریار بدن و یک دست و یک رنگ و آوالویز بین لسر اوی که باشتری سیستم حکمرانی دست نشان کن یا اکاتا اوی کسمان گلینکا چونکه خلقی کتر بگمان دست واسه ناوسته و خویم دینو بریار چارنو سیولاده که من دادن و لشارکی جوش دادن إكرام يكي دنجي هيا أو جي بيشمرجان تهديد كن بمعاش التهديد كن أم جوجي تماشا بكن دورا سروان تشتان بيجن بس خيانة الشجاعية أو اسمه عنقبان تشبيهه كذا بس تستسمح في دنجاني غير فاتي بعز أو معاش اللي علامة والله
راسته تو دوام نکن معاش نمیدی اگه دوام نکن معاش نداری برای اگه پارتیش نمی معاش نمیدی و تا هم دیگه نمی تازه نشد اگه پارتی نبوده بابسن خواه نشد تیگی جمعی خیانت اول خیانت بیا پارتی تو خیانت مریم داشته برای دنیا برای او معاش جدید مریم داره و دیره نگنا صور نیره داشتم نمی درآمد يعني هم مسرور بارزاني و سروك وزير خاشو للرغبة قفان الملت خد بيجا يا وين الدنيا خد بدل ما يجوا عربي وورندزين و ام دبينين كشت فرماندارين وان بشنجي وان شن بشمرجان بمعاش التاتيتكن او تشتينا بيراتا يعني دبيجا مالو ملكي عربي وبدزن ماشيا بدزن شخنا ما يعتبر بدزن وهردش دزيا مالو ملكي وتالان كديا جو قبل ناطرسن ناو باش ما قبل بطرسن نقل بتزات شما جباكو علي عوني ما نواتا مشاكل بجان نيو معاش ما دا بيجو وخد دراودك بورنا كان نيو معاش داسوان شو نكاري من نيو معاشش بدنوا وبورنا كان كاس نكاري دي عراق جو مديد عراق دبيجا ام ديريكت معاش بشينن يديرك من معاش بشنا ما في دنيا معاش جوان صانجا يعني او بلكي قال تهديد كم بمعاش كامل دخازي برلمان او جبركو جرينجا يعني يكش فرقه فيه البجارتين جي البجارتين دن نشان ده لو ما بنير كاردو ديماني ده جانا اريد بجنة ترسم دنك بركاب مثلا نطرس عندي شلتك موچه دستی در کفتیم هرچی موچه‌ای هاتا برین پاشی بلابتن بشتمه دی موچه‌ویل بغداد دی بویز برینیم و مفاوضیه اف وعده ایتا ایک موچنا ایتا برین اش بر بی بابت و سرک وزیر عراقی جی اف وعده ایتا و ام جی دی شول کنسر هنده ناوه کامیرا بید ناهلیم چتش ناوه موبایل بید ناهلیم چتجور بنی بشر جی نظام ناچه بید موبایل اصلا چتجور و ناچه بیتن یک وینه بتن کرد و هر صندوق که مشیره ظلامه که داناسه و دل سر بیتن او صندوق خرد ساقط کن هکه یک وینه بتن کرد لا بجنه قل که خوب مرتاح هر بش صندوقه و دنگ خوب ده بنی بشر بلی ده و ده تعالى یک مزانی ده جارا دیشید گوتی هم زانین که ده دنگی ده تو اویدی و پاشی حتى فكر كيجي نظام نطرس يعني شلتك اساس برفكري دبيجا يعني فرقه فيه البجارتين جه البجارتين دن راد خبر شافان هنا كوميسيون عراقي كنترول دكا عراقي جي صوص دا قلت بجبو مثلا البجارتين تك هز نكره معاش ببر صوص دا سرق وزير عراقي دبجا كاميرا نكره تنكره كاميرا بي تنكره تليفوني بي حقي كاسي چنا وينا بگره جبلي روزنامه تنجبو دست بيك بكشين تك هز نكره يعني دمو ام بجن پیشمرگه يكشي تخوازك دلی کی خواست کنه بدهیدی کس نچه کنترل نکه کس نباشه کامرا بلگه بینه بکشینه نشان بده بگو تلفن نهیلان تدکاری خواب پاریزی بیچ نه تمام جیرت بیچه پراج بستینه بخواجی منصور بارزانی پرا بلاود که بگیره پریو بخوا لیدنگی خواج ندی منصور بارزانی چه بیچه منصور بارزانی جی بالکشه تنی کاری منصور بارزانی پروپاگاندای دیکن نه نامزد اینجا دبجاج بو كيف خشام بلا كيف هم بي ولا كيف هم بي دجاج كلام خلاك حجم دكن جبو كيف هم دنج خبدن جبو خاطر من دنج خبدن ما يعني جبو خاطر من نجم دجاج بو كيف هم كان بزن دجاج دبجا وتشت دبجا دجا سوز ددم تكيد سوز ددي سنه وكي سوز ددي اگه فرمانداری بشمرگاوی حقیقتا تنت مداخله البجاتنی بکی دنگ بقاضی تفرمانده کی تفرمانده پدکی آنت فرمانده کردستانی اگه تدبیجی محقق فرماندار اسکر های هرن دنگ بخواد کامل فرماندار چه بیجه من او منصور بارزانی چی بیجه مطابقه که مراقبه کنه یک تشت از سوز دم خلقه او تشت بو منصور چه بید بکره هجاره که استجاده دیده چه ترشی داخل هوا امانه فروشیارانی شکیم ل بازار حلوه هولیر که لا جي داخسمي بازار كان قواسنويان والله ما دبينين هز یک تشت از سوز دم خلقه او تشت بو منصور چه بید بکره هجاره که استجاده دیده چه از وقتی خوشتبیه هنگو دعوای هنگود کم بو کیف خوشیامن 20 بچینه سر صندوق دنگدانه و دنگ خو بدینه یک تشت از سوز دم خلقه او تشت بو منصور چه بید بکره هجاره که استجاده دیده چه
بله نها چه دبیجه منصور دبیجه از سوز دادم او تشتی مرد چه دبه جبو کرا که فقیری صد جاده جی چه به مدیمه دادی چت کن کرا که فقیره به توقات مستال دنو کران اشکنجه دکن خلکی به یو آوای اشکنجه دکن به دهم پاریزوان به دو کار منصور باز دادن و دید دیمه دادش خواه جبو منصور او چه دبه لی دجا سوز تبناوی کی سوز دادی تنا حکومتی تنا سروک حریمی تنا سروک وزیری تا چه سوز دادی وقتی تی پیک بین اگر فرمانداری خواب که اگر پیشمرگی خواب که حقیقت چنه هری بر زورا پیشمرگی به وی آویت هر خلکی تهدید بکی چه فرقات وی هست معاش کت نیا قپره جناوی ایرانیه او جناوی دنگوان درکت بو جرا خبرات داد بجت شرناکی تباوی مرا $2,000 شانجار قبول جنا گزنک بجت $2,000 چیه تشان جامت شرناکی بله اکرام بحث خود فروش بکی دقازی دوام نامینه عليك دني جرينجي فيل بجاتنا تشيك درد كام بيش انا خاك فروش دخت درد كام يعني خاك فروش او مثلا خوازن هنا اكثر خاك فروش باقفن قبل بري او جنجلك بشوك انا ابو يعني كام ذاك يعني كام ذاك بدن بيقوري هرم اتوارين بلين بارتي ديمقراطيك كردستان خاكفروش لوماري بله سر خاکفروش ایروجی لچید دوکی بو لدوکی جی پیامین گرین کابون سر داگر کرنا دولت ترک ام بیجی گوتاری بکن دورم چند تشتان بیجی بافل طالبان ایرو دوکی بو دوکی آخوی بو اما خفتنا بافلا دوکی گوتاری بکن دورم چند تشتان سر 400 گندمه چولا 1 2 3 4 400 گندمه چولا لبرف بزمک دکن لگل داگیر کران خاک وا خاک ما روش با روشت فروشن با اف داگیر کرانه اوه کردایتیه تو سیکا 400 گندمه چولا 1 2 3 4 400 گندمه چولا لبرف بزمک دکن لگل داگیر کران ولی اکرام ها تشتکیجی یک جالی دنی گرینگ ویل بجاتنی وک دو خط دیتن یعنی خطا إخانته ويكشي خطا ولات باريزيه يجي هالوستا لدجي داغركريا دولتا تب إخانته بدا كل سروي خالص تبيج مثلا خاك فروش بردر كت بيش يروج تلدوه كيجي 400 جند بعد 400 جند ينكو بدا كي دولتا تب بدرس بدا كي دانا فلاكرن هري نهاد بيش بيشي نهاية نكاد تيك شهر بيل بجاتني ده بساكتيا جبوتشه جبركو سمپاتیا کردن روجلات کردن باکور روج آوا سمپاتیا کردستانیا جی قازانش کرد به وی هلوست آخواه لدیجی داگر کریه و به جاران به کمپانیا آخواه به خاک فروش دادست بکرن اون آخواه کردستان ده فروشن و نیوه آخواه بهدینان تسلیم ترکیه کریه به وی کمپانیا دست بکرن و پدکه جی کتا راشا پاراستنه وان گوهمی تبشینن خاک فروش لوماره به حولیری لوماره یعنی درک و هرمالی و اوانج گو ناتوانن و نکان گوهمی هلوشینن او جات نکاری او جات هرمالی زاب خودتی هری به اوای چه بو تنه خواستن کتن پاراستن برسوی یانکی بدن لی یانکی دوی کمپانیا خدا به سر کتیه به مثلا خاک فروش ده گوتنه که گرین کا دیسا ورد هه یا خوبات طلبانی بتایباتی دبیجه اگر هون دخوازن دنگی خو دخوازن دو بدن ترکیه ام دنگی خوب بدن پدکی هم ویش گوتاری بکن و بخدیش برگ دم آماز جینما بله دكتور فؤاد بياويكي بريزة دو سال بيش است باراما ولي وتم دكتور فؤاد ورن ركبين بكاك مسعود بلاي دستي ما چكم وتم بي بلاي قاچي ما چكم بو خدمتي كردستان وتيان نايكم او روجا بيموت شاهدكم زندوه
ئەو ڕۆژە پێم وت وتم بڕۆ پێیان بڵێ ئەو پارتی دیموکراتی کوردستانە خەمە سەرنجنۆی 2 ساڵ و نیوە لێیانە بینەوە 2 ساڵ و نیوە لێیانە بینەوە ئەم یەکێتیەی ئیمڕۆ ئەو یەکێتە نییە کە ئێوە لە بیر کات کێ ڕازیە بەم دۆخەی هەرێمی کوردستان کەس ڕازی نییە ئەوەی ڕازیە بە بەهەدەردانی داهاتی هەرێم ئەوەی کە ڕازیە کە یەک لەسەر 3 خاکی دهۆک تەسلیمی تورکیا کراوە ئەمڕۆ ئەوەی کە ڕازیە بەم حکومڕانیە پۆلیسیەی کە ئەمڕۆ لە هەولێرەوە سەپێنراوە بەسەر هەرێمی کوردستان ئەوەی کە بەم دۆخە ڕازیە با بچێ دەنگ بە پارتی دموکراتی کوردستان بدە دەنگی دووبارە نەماوە ئیکرام ڕۆژە ئینێ دەما کو هەڵبژێرن باشووری کوردستانی بچن سەر سندوقان بکیژان باوەریە بچن وسا کورد دەمامە خلاص ئەرێ بڵە ببێ بدە بەرچەوەخوا ئەگەر دەخوازم بەڕاستیژی ترکیە بکەوە دهۆکی بکە باشووری کوردستانی و جلی تێ بکە داگیر بکە بلا دەست خۆدانە سەر وجدانە خۆ ئەگەر ڕازینە ترکیە بێ وان داگیر بکە بلا بدنە پەدەکی ژبەکو ڕێوان دەکات دیمان هەبوون جخوا ئیرۆ دیمان دەرکەتبوون چاو ئاژەنیە دکەنج ترکیە ئەمانە کۆی دەم تنەوان بدن و بەوی ئەوەی چه دەجا بافە تەلابانی دەجا مەگوتیا ئەزێ پێ کاک مەسعود ماچیکم من دکتۆر فواد را گوتیا دەبێژە شادی مەیە ئەزێ پێ ماچیکمە گە خزمەتە کوردستانی بکە دەجا گوت نەمناکرد و بەوی ئەوەی ئەگەر دەخوازن ڕاستیژی بلا نەترسن کەس نزانێک دەنگی خۆدانەکی بلا دەنگی خۆ بدە کیژە پارتی دەخوازن بلا نەدنە خاکفرۆشە يعني هلبت هالبجارتن نهر تشتا لي البجارتن جي جرينجاج بوكو هالوستا قال باشور قال ما لهمبري في داغر كاريه جرينجا يعني دماكو دفر البجارتن ده بدك دربك بخا اساس او درب بدك احمد بيد درب لهمبري داغر كاريه دوله تركيا بيرو باوري قال ما بتشسر نقان ودنجي بدا بل دوام نما اكرام البجارتنا ورده أمي أنجامين البجارتني أمي باخفن برنامج ورده حتى وده أمي خاطر بخوازن خاطر واه رجيم شاو دارو دستي بارزانين كيكوا مسعود بارزاني جيك هلا جلجر جمهورية إسلامية پێشمەرگە زۆرێک لە ناوچەکانی چۆن کرد سەجار هەڵاتی چوینە تورکیا چوینە ئێران